Toi whatalo whātua tātou telefon mai sa mole nei so lua le tātou atunu o se mai le whaafonga sona whao poponga le nei. Ua toi tolo pō le whaafonga ino le whaai unga le tātou sanga li ima whai pule le fio anga o le au waa. Se ia whaaudu mō muatu le tali le fio anga o whenga e whaa te tau i le tātou sanga. O le tātou sanga li ima whai pule le fio anga o le au waa. E whaa pēr ele ousta ia le fio anga o whenga le polo inga na tu inatu. E tau fia ele whaatino ina pēr o ngā ruenga ia i te tono whanua e pei o na whaai loa. O le polo inga na tu ina mai le fionga le whaamasina sili, e tau fia ele polo inga o le whaatula i ese o a inga mai whanua o loo no whai, ma tau fia inga ruenga o loo whaatino o le sua ina le masini ma whaama maa whanua. Pei tai o le tau sanga le fionga leo waa, talu mai le aso se funmaltaso a perila na whaudwa ile lātu tau sanga. O lo whaatino lava ngā ruenga whaama maa le fio anga o a whenga. Pei tai o le tālu sanga leo waa, o lo te ena le fionga le whaipule o le fio anga o a whenga, le fionga a maulolo tā vita, e le o to iaine lātu ngā ruenga whaatino le whaama ino ia whanua, i le teimi pe o na tā ua le tālu sanga leo waa. E pei fo i o na si le fia, na te ena le whaamsinonga mawalunga, le tālu sanga le fio anga o a whenga, e whaase e sei le whaamsina sili, e lona awai le mata opo. Ua te le nese whesosua nio me whai ngā ruenga e whaatino aia o onga whanau ili universitea wa o sa mua i papa i ngana ngana, e le fōwai a se whaalapo putonga, o le ka le sia Yesu Kiriso o le aupa i o aso ngā tai mai u tai a Amerika. E ala i se container tele le ua tau au i nā tu le pūlenga o le universitea Samoa. Nao ina mai ile angale leo tangata le kāle si Amerika. E tu salun tau au whai ma le whasa fu ma le lima awhe tā la Samoa. O vaenga e pe o na fua ia, o na fua whaatau vale vale, o to'o, o fuai nai de mamafa, o pusa wa whaatoto ngaina i vaenga o fisoa swani mo mua, o alunga, o solo o i afu o me whai manua, o moenga mo ngā sengase ma le tele o isi mea, na momolia 12 whaafteite le sui pulo le tātou University i Papa Ngala Ngala, le fionga pesta Dr. Desmond Lee Hang. E whai masui o le pulesili o le University, Professor Tuifui Saa Patila Amosa, e molia le whaafteite le, e le sunga ya Elder Denny Whaalongo, ma le Prestena le Stake Utah, ya Jared Palipoi, le BYU Provo, o le sunga ya Dr. Justina Tavana, Dr. Ngau Tavana malona faltua, e le fōa i tele malona tāua, e fisoa swani le atina ina o ngā whanau o lo awela lātou whaafo mai, e meisel vaenga tau soi fua malolo ina li universite, na sauno ai pesta, o se fōa i wa whetau i tonu maliteimi, o lo mana o mia i le universite. O whaamaumonga ta mai al soi fua malolo ina le pepesi al whaamai o le tenki fiva i Samoa. Wala tātu i le tolu se lau i lato wa fia tanu mai i le masino November le tusangante nei e o mai i le so. O le reporti lona se fulma le fitu wa whaamawina i le toi whaao popo isi tangatai whaase fulma le valu wa fia. Peitai o lo whaanga solo pele ngā ruenga whaasu o le soi fua malolo ina i no whanga, e pe o le kolisi o maalua leo ua maea, o le lotoa atoa o le mapui whangalele, o a onga i le tala whata i o pia, ai mōtanga talau tele, o lo tu inatu pea lapta inga ma whaamalo singa ma le soifua malolo ina, e ngā lulue whaatasi le whaamamaina leo ta whaamaota malawa, e tu iti ei vaenga e ono to aile swavai, ma tautu ufua aile namu. E le iai se tasi o whaamawina wa tau fie peti ngā ina, ia pe maliu foi, talu mai o nā awhio tātu tangata i le tenki whiwa. O le tina lima sa fulmalitasi tausanga o le soifua, mai vai vaseuta ma vai sala i savai, lena mawalo na tino maliu lunga le ala tele i ala mangoto. Wa tau fia nei lalo le vaava ai ngā leo se ali e tolu sa fulmalivalu tausanga, mai le awhio anga o mua taa ma uloloa. E mōri ango le aveta avale whaata mala ma ua maliwa i se tangata, a toai mana mōri ango le fasio tangata pa i valea. E reporti manamtanga luenga o leo,
e masani ila ua ia sa malanga whaatasi li ta vale pe o na whao ngai lea li, mai o loo masalumia, na unai whafue le ua mōlia le tina le lungo lea tele, mai o ripoti o manu angatu ngai lea o lea tina, na fuai o na maliu. Wai le vava inga nea leo lea li, e tādi ai lea so luse fulu le maasina le nei, e tula i ai lumo le pharmacy nonga. E o mai le so e le maua lava talavau e to lua ino lao so fa ia le fale oloa se a ingai moa, masi i le masini te utupe le fale oloa, ma tau fetuli anga ia tua i lalo o le vaitafe moa fau. Fa lia le mtanga luenga o leo, o lo fa ngā solo sa i le ilinga peitai o le fa whainga tā, o ne ufi uba fōlinga o ila ue na maua le me poe ate le fale oloa. Peitai o le a yeise fesoa swani o masini na fō ina e malo Australia mo na tanga luenga o leo, e whaatino ai ala tō su engai tūla ngā lima, e sa ili ai ila ue i e tō lua. Wa te talo fo ile fionga le komisino na tanga luenga o leo ile atunu, o se soli tūla fono le tamawhai o se tasi e whaalafi ila ue ia, mai pe a wha mao nia pe maua mulimuliane, e mōlia whaatasi ila tōu. Na toi maua le masini tāla tupe ila lo le vaitafe, peitai, o le seleni e silia ma le afe tāla o whaataungo le tae au le fale uloa, na le i toi maua. Na whaadia foi elementanga luenga o leo, e matua tele le fesoa swani al to tele mamalo le atunu, la tau te ripoti na atu sori ngā tu la fono e tupu le atunu. Whapea foi ma me poeata mai no whanga o fale o ainga o pisi nisi ma fale o loa, o loo whaamawina ai sori ngā tu la fono e whaatino e tupulanga televou, wa avea ma awala e whaafaingo fiai a la tau suesu e ngā. O tala fowia mai sa moman wia tele le yaso lo tātua tunu, whasoi foia.